I have very many people who depend on me from the village on a daily basis. Esi miyanenko mwanu minteke maambi oboke, oso mekerike maambi. You receive messages and calls from people nga akina anyoli robo kongu na oborweire kiangu. So in a way we are contributing, back to the society. So in Chebono Iga, I am still supporting His Excellency William Samoei Ruto until further notice. Na ande na otenga is pure interest. Wangwana buna abono yukurukwe chate. Oikire TV makuboli kwa maswali na ki ingi mwakolera abantu. Ngangoro kisimye yani mega abantu bakundikyola ngotali kolikiku. Hey, echate. Ngotali kolikiku nabana inchi nkonye njirenga nega. Ngotali kolikiku. Boli aba America bonika. Umuntu kagosire kinyoro na batamo maiti. Mama tabiri. Nake mangana lusia. Ngotali kolikiku asesi minga nkonye njirenga gite na gite. Umungwano uyu yugurugwe chate. Konyale board of chairperson, a chair of a certain parastato ya Kenya nga. Muboli goseka asiendenera aliko muguzi. Nona yamo toko nyeroro. Bantu mba maite gentako koro maite. Ako chama tanga tali ukwana ki njene board, nje chairman of the board nega. Hapana. Asengi chama dikene ngia okora. Ara akonye muguzi. Mwana ako kiria. Era bagoche se binyoro Ruto. Tutam. Chuka. Koma onyorangi bintu babuate kopo wetu komugusi na bakwegemerere. Umuntu agoswe gazi in 1 month all reviate. 2 months koma gwebuli naki na bachikaro ichinga ichikaro chikukule gali ya 12 million. Umuntu manya goche eti eredo imekora amabagusi evijana nga mbimaitigende. Opo koro bona uri kusibe byongozi. Umuntu akubulungi kwakora. Mbaro kisi mianega bwata abantu bandikite chi text tinikorara. Tikorara kiki. Ngi wa fixir ni kyongozi. Tikanyo tutevi ndanga andu bagosaba. Ngode ndu bantu bande nduli gosaba. That is very wrong. Pakutumia abantu batichishida chitu kusi kwerwanera. Omungwano yechate na alenge Minister of Sports kusi. Mabolu na club ya kama supported. Mabolu na inki akonyete vijana vya kusi. Not even one. Ungwaya mweteli bagali ya sana. Hakuna kitu alifanya. Bona maiku muka kura me vijana. Njira kie. There's no way. Bona ngoja kora mule. Chikura chiweka. Kako soka isuko. Andate na boli kiroga ya kemo. Amete takubu wapi. Lakini kwa roho seria tanyo legasi. Akutumia ba 90 ba kwekirogo rakito kubana likoboko umoja watu drama ga se YouTube channel umaite channel to las ne bone ye ne kusi ene ya one time walimule ga motake temba toki ngai nun two time. There's no way we katonyo le change in this country. Evijana bibia kwete street bia kwete basi amanyinga le territory parliament buildings tali hapo saba kusimba kwete mbaro basirite mpaka bono ndo maite asibale so ikatukwa nega. There's no way more liba gali ino kwa na TV chi national radio stations munga ina abantu mo expect to kire. We must enlighten the public. Ebyo ngozi bikora gusina tuko deal nabyo. Umuntu ale chair board a chair of a certain board of Kenya kukubuliki kwakora esimyane ga onyeligereri echat. That is not fair. Wake up. Kimole vye nyora nga abantu mbaro. Tindi tiko so deep into other things. Lakini I don't thinking it's at an in a class you address Matiang'i. Maskana wento kobo. Echa think ya could describe Matiang'i, to be honestly speaking. There should be some respect. Nganeru what advice Matiang'i from where? Ongeli professor Somet, akabe governor, akabe MC, MP, Senate, and no much on thing at Tamaiti. Tamaiti kinta ukwan, kera wate hafa usinga kende njara ya Matiang'i. Kurufu machoge, chole viongozi vone vya vichoko toletera, ama gendro kusi. Alfa miruka ngu letere chipara sana. But I'm getting also the notion inga, chipari chabetu budget na Matiang'i. Ese lai na Matiang'i kare.
amagendera abantu kuchabu cross para chingia abo kora we viongozi uziwe kamoti pale kuchabe kwela makale yagetakam after 2 days ya tobokira mama kolera chipare mwire CDF chokwa chikuru muri kwagacha skuru njiyo muri kwagacha usichi skuru cheto njiri na good state mo especially primary schools njibu at fence njibu at cho bana mbali kwa tindagira vitabu mbicho skuru chinde njibu at dirisha kusi chinde chire cha mama na ragale bugetuto omagonta vinge viongozi betu ni gasimole moko kora kike obo koro ubu viongozi lazima muache na serikali muri gasimole kora magenda mokole na rajuzi ka kilifu kisairombane kagwa advertise lami abikira timeti lami ne yarare bantu mura roche lami kisaira abikira ntabi anga sa comment section iga era mine yarare enene sana mungwano itali serikali akitali ko support Ruto onu muntu matianyo manene lakini amagenda raye agokora kulingana ne sheria umanye gocha wika kutungaina nga tutam no ntulike chukwala munaba kusi we must come together this time around obiyambaro obugo chama buno mukusi matiangere taira wigatobe mega yae nenjera te yo turamukonya paka tudile n'abakora abachongene kusi andu mbara bakora tato anchera nebo iko mogo take advantage y'ubutaka baba gusi mwaba ngaine ogo karansia bangine gitiri tukuri makwa bemia diko konyo mungnu yanyora kapara karami akachiro kagacho airo chinyene chayo mene skuma aoni anyole vesa swere nyumba ebe the normal thing to do in a day mnaboni gandi twanyora bagirikacha bago semia bantu gusi chibese chiro chimo gusangera manya gusiara makumukia bagirikacha mubere mbago semia mu gusi buna bantu tugiye tugoya omusemi buna araba soko libintu biri bitatu mugo acha no police station asigite igate bena kia banda bara manyore shide tabekire police station ekonye security chance meyo batibono tuimuke tushago tumyo butako aba gusi kwegemerere konyora mar telefea ngati kandangire aba gusi abataka bonsi pipaje geti mbate heavy teba tutamumba 200 ekerembo atese camera ntomere Ruto arenga gusi avugire tutam ruabu ngakwebesa enere plan ava nenchi papa evyongozi bitu bibwata kake gusi gali what is happening omuntu mawacho tanga ni kiongozi kere tutam yokole gas obakora bunde mbra burangina matiang kwanyoro omuntu nempi njumete abantu bo opposition ngo bamention amalieta ground boni gabuni kya macho aga chacho gusibura aliase baronga lempi ground ngilikiya abantu batanga gas tuli ko karabuja boka inungo bamention agara ni you are close to matiang asi matiang tutete ko sorry onye kora asi matiang you are not working tutete ko sorry Anthony Kibagende chicho na rukwa gaja chiko crack. We don't want to see that. Chechu skuru chaga chuchiro supi. Tinda korogo kolonchi magendero. Basa liyo koza tiyo kwenan. Magendero na gyute kolonchi iga chiskuru kwa gaja. Abantu ba kitu chache sao tutabingo what Anthony Kibagende yakoraki akokora. So that tenya likana ngamu kwebisa mega ya matiangi. Matiangi mo campaigneri na back aba kusiba kumia nechibesa mbuwata mwetu kubakora magendero. Ebintu luchu kwa lao. I have from online ituka sino kolega si tupon. Bantu bali babere barante ker bangiwe. Bakore kintu kate tutakete. Ikiye somugusi. Wega tuagiringa obo moboro buntu kaneti. Badik obo mobutu kaneti itopoka neti asama gendero pia. Biamuno sana bali mko channel yani keep following.